ya chuan member jom ta pusi ngun lian chunga yo som speaker deputy speaker kalome deputy speaker dimana kalumain helai hausa fiam tu thonan ti angreng dawa session sarkar masalam til kan soi suwa fo hi soi sia thain ka ria vokte mong ping ti chungchang kha deputy speaker helai hianin document po hi house property da po tha ka tia date nitum December sang ni le som palia HNBT official scholarship report hi po deputy speaker ipal nai ka chua ane disik ang booking scholarship disik sunga orang RKVY noya vok note pani beneficiary sem ani a barbi ko po vok note semji nga hian among ping omnia Mizoram assembly budget session soi chua ani awangin date ni som ni thlasom pakhat sang ni le som pali khan thilom zia an fiin bairabi akasukala hetiani thilom dan ani verification report date of verification ni som ni thlasom pakhat sang ni le som pali at bairabi name of beneficiary pilal kimi bairabi pilal kimi hian vokno te pani RKVY noya adonga vokte pakhat zok hi among apem awang in apan zuya state beti dispensary bairibia enkol ni in apem pan po enkol dam ani amaro chu anhuaya vok anhua he vokte hi natna danga wangin atisulti siat ani a he vok no te hi among ping nilovin apan zok ani bairabi khuwa hian RKVY piklet beneficiary som pakat nena vok no te pani theu pet ani a heng vokte te hi dangin atak buk zuya veti dispensary a thokten uluk taka enkol zuin beneficiary palite vokchu adam andam chuak a report ani veti dispensary a kan staff te soidanin hedi ulaya nat nahi swine fever ni in angai RKVY noya vok no te pek hi pek chu nilovin tual chung vok dang point an vein enge mozat anti pha ani pu speaker ko pingkha lal kini si alo komrel san lo awangin ulal chon oma pa puya bairabi VCP comment an hena tanga thu kanla ani scholarship district chunga hian RKVY noya beneficiaries za somni pangan hena vokno te pani theu pet ani a amun mundang khodanga hian vokno te mong ping natna dangin atlak buak lo ani ti pu deputy speaker your faithfully Dr. C Lalin Tluanga district HNBT official scholarship nithum thlasom pani ti ani a khong itakin hi khatuna pokhan ron soile a he document hi aoma honorable member zom takten helaya hian fiam tu thono house anilawa thudik soi atha khong itakin house property tan kan pe ange kha among aping lawa pan chinpu deputy speaker zirtop nia private member resolution kan soi sumcha nga khan chanchin bule media kan thil mu te kan soi ve kha voice ko thil de dimana ni voice ko kha huna kan kan ei katilova amaro chu hei party pakhatina press release June ni kha speaker habia asoile don khachuan ron ama hian ron fin fiero se hetianga midang tua thirati fo mai he house alo na ni speaker senior member dia kan sa amai ro chu senior member dia kan za thina ku speaker voi la hian hetiang thuloi lo avok te mong ping chungza ron soipo kha atana tha ange ama ron chou chua ani awang ku speaker voi la hian hetianga house zom lo taka ron soifo mai he thil dik lo taka nia member senior ani awangin za thili ama ro chu ama nge senior member tam tak po kan senior leader kan house leader tenge po sa lo tak takin thil asoi thina voi la hian document senior member ni ve si document oma chu base athazo house zom takai vong ve to ro se kan voi la hen to kan sa bok lo deputy speaker
thu tak soi ni do ta soi ni lewin kamu le voi sikot vai na kan amaron soi chuani wanga soi suak ma mai ni thil kharon po deputy speaker amaron soi chuani wang proof ro second ti mai ni kan nei ka thil tilwa media chuak chanchin bu Kha ha. khun ni ya chuak ka khalai khan minister ming lamin ka soi lowa to minister moin a soi ni tu minister ti he hunami soi ni wangin covid chungchang ti ka soi ni wang khan he minister ni wangin kan zot mai ni chumi chu pu speaker he house zom taka hian bidang member te zalo taka atil soi wanga a chou chua pu deputy speaker khani wangin pu member speaker za lo kan nei lo khalai ka chu zona bidang zoni zalo taka atil ti kha thu soi hi ka right ani ama po hian na voina po thu soi sela ti hi pu speaker voina kan zo na ni ipek lo chuan thu soi kha member te zalen na member te zalen na lia bidang provo fu me khan house member leader house senior tang ti chi no ti kha pu speaker in parliamentary affairs parliamentary affairs minister kan ya helaya chief whip kan ya chu wang chu hetiang thil thu lo an soi fo wa kha ron khap thei tu tur a whip tu tur kan ni boka chu wang chu ta na zalen na aum boka ti kha na tur kan ni lo pu deputy speaker aku ibna tu Cuba ni MNA parliamentary member senior member senior dia kan sa amai ro chu amana ron chou chua kan soi kan soi chua wangin kalai ka chu ai siam than tur tan kan rol mai chau ni chu wang chuan voina hian a house chuan voina hian he tiang moi moi a du dua rang mai mai tur bi kan lo pu speaker pu deputy speaker ka tu mai mai kara pu speaker ho tianga in soi fia tur rang mai mai turin he house zom tak hi imbang lo bang uting karon soi ni chief whip kan ia na ang point ka rol thiang ni ti lai kha he ministry chunga minister ina soi ti tu minister nge ti ko ne soi mai sela he house a hian ke ni pon whip kan naya kan huip nuaya ke ni legislature part nuaya kan omani chuba chuan thil soi dik lo wange la hen huip asa thil soi wang khan midang provo ka turan soi wanga kha thil khan din chil gan ni chuba chuan pe kan hian senior member ni na pe ki min ti boilo turin som takin on ti vero se ti khani kha speaker si ta kha deputy speaker si ta kha aza umna min von sakro chuba chuan house som ta hi kan tiang zo angin akal ko le nga li ka chuan om sia nei lo wang to kong ule po deputy speaker ela han tu soi na hun min pe angin ka tu soi na hun ani a tu soi kal klok pa ngai kan ti boilo wa ma ro chu midang provoke tum na kha ti tolo se ti kha pu speaker kan soi lai chu ni po deputy speaker tu ma prorok ko tum lo tu soi a a provoke wa nga kha ti ron soi zo kha ni ya document ka ron zo so nang le kan house leader te po zalo tak taka thira ti wa ron ding chuak ve mai kan ni ti kha pu speaker kan soi ni po deputy speaker tu ma za lo kan nei lo amaro chu tu soi na hun kan nei te member of legislature kan ni angin he house a hian thu nei na right kan nei ka du zong chu thu nei na right nei ve ka lai bun thu kan ni ya za takin he house zom na hi phong tlang u ti kha karon soi karon din chua chan jok chu ni ka dimana kan lu tanga po deputy speaker en poni se khongai takin hela hian hey midang in an zan bu chuan pu speaker midang hi za takin ti vero se ti kha kan din chan karon din chua chan ani po deputy speaker tu ma za lo kan lo he house a hian members kan angin zo belna tu soina hun min pe angin kadinga ka mangmai ni ka right ani right kan bang tlang cheu ani right kan bang tlang cheu kan zalen na kan bang tlang cheu kan zalen na kan bang tu ni kan zalen na kan bang tlang cheu pu speaker long tlai west BLI or hair house a thu tu ra than kani chu tiang chon thu soi na tur po thu nei na min he house a demand sei hun pa ngai o ma demand sei pa ngai pa ka mi dang kher zo aron ti fo hi pu speaker a dik lo ni sa sa ke le hun to mai do na chu bangin clarification a soi do ni chon hun kha siam pa ngai tur ni chu wa chu po deputy speaker dimana kan lu tanga pakhat na chuan exercise and narcotic chungchang a hian ka kan ho tu ten an soi te to member dangin soi vai kan du chu ni mena khan si muya khachi ri to ko ran thila kan kala po deputy speaker khate min ti boy chung kha I ti chu na diknang tu soi no hun min pe ka khan tu min soi ti che min som bi ti si lo lo che kalai speaker do kana tang khan house control tu lom bi thu ve ka lom so ro min te jo kan suak vek mai tu nia